Salibonani lonke bathandekayo kuyo yonke imiganga elikuyo. Siyalamukela kulesi sifundo saleli viki isifundo setshumi lanye. Okhumalani ngumfundisi uG Mlilo nginxusa engilawo bana bazivese. Mahla bezulu siyalibingelela lonke kundawana zonke lapha elisizwa libukele likhona. Inkosi lomusa kwangathi ngaliphathisa ibe lomsakini okhuluma lani ngokulayini osimaphosa. Salibonani bathandekayo, siyabonga futhi elinye ithuba uNkulunkulu asesiphe lona ukuze sifunde ilizwi lakhe. Sengathi singabusiseka ngasona lesi sifundo. Mina ngingumisisi Siboneni Mhlanga. Salibonani sihlobo esithandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Sisamkelana esifundweni sanamhlanje okhuluma lani ngusikhathele Ncube. Asicimezeni sikhulekeni lapho singena esifundweni. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga ithuba elihle osinika lona njengababukeli labalaleli endaweni ezitshiyeneyo zawona lo mhlaba. Lapho siqala lesi sifundo sinxusa bukhona bakho ngesihlo sikaMoya Engcwele. Sekani Nkosi ungasichazela ufuna sikuzwe ngensuku zanamhlanje. Ngawe Jesu ngiyakukhuleka, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo uba sesingena kulesi sikhathi sekota lethu. Ngileqiniso bana sibusekile ikota lonke lapho besikhangela uthumo lukaJehova uthumo lwethu. Amen. Kuvikela iphelileyo besikhangele uthumo kulabo abangakafinyelelwa isigaba sokuqala. Leli viki njalo siphinda futhi isihloko esifananayo uthumo kulabo abangakafinyelelwa isigaba sesibili. Mrs. Mhlanga, nxa besikade sikhangele uthumo lukaJehova kusigaba sokuqala lalesi sesibili, kambe kukhona ukuhambelana thize kulezi zigaba? Siyabonga mfundisi, ukuhambelana okukhona ukuthi bonke laba ivangeli kabilalo kufanele libafinyelele. Kodwa uzanaze ukuthi kusigaba sokuqala besikhangele labo abangamaziyo uNkulunkulu. Sikhangela abantu abakhonza imvelo, sathinta kabanzi, abanye bakhonza inkomo, abanye imfula, abanye amadwala, abanye bakhonza izithombe becabanga ukuthi bakhonza uNkulunkulu. So yibo okufanele esithintela kulivike ephele ukuthi kumele ivangeli liyebafinyelele. Kodwa kusigaba sesibili sikhangele uzanazela indaba esizayithinta ilabo izolo amaJuda abesaziwa njengesizwe esikhethekileyo. Wonke umuntu ongasondlu yako-Israyeli ubekhangelwa njengomuntu waphandle onge usindiso lungamfanelanga. So iviki le isikhangela labo abangela kukholwa lokho esikuphetheyo. Bangabe bemkholwa uNkulunkulu. Bekukholwa kodwa sikhangela ukufinyelela kulabo leli qiniso elisindisa elingakabafinyeleli. Siyabonga kakhulu. Akusibaleleke uMateyu 15 verse 28 okuyo izinyana yakufundwa ngekhanda. uJesu wasephendula wathi, mfazi, ulokholo olukhulu. Isicelo sakho sesamukelwe. Indodakazi yakhe yahle yasila ngaleso sikhathi. Singakhohlwa mana lokho sikhangele uthumo lukaJehova. Yes. Nxa sikhangele isihloko sethu esikade sesibetha manje uthumo kulabo abangakafinyelelwa. Usibuyela kuGenesis 3 verse 9 kusikhumbuza ubana uNkulunkulu uqalela ngaphi ukudinga kumbe ukuba lothumo ebantwini. Uthumo lukaNkulunkulu mfundisi lusukela ekuqaleni umuntu andi sifundile siveza indaba yothumo le. Ukuthi uNkulunkulu ngiyowaqalisa uthumo ngokuthi abe adala umuntu abe sesenza ubudlelwano laye. Sibona futhi ubudlelwano bukaNkulunkulu lomuntu sobephukile uNkulunkulu enguyothatha amanyathelo okuqala awokuyafuna umuntu ambuyise kuye. So uthumo lolu ludala silithintile emavikini adlule ukuthi ngolukaNkulunkulu nguye umnikazi wothumo enduyaluphelelisa. So nxa sikhangele i-memory text yethu lapha mfundisi mina ngizwisisa ukuthi uJesu esefike lapha kulapha aveza khona ukuthi uthumo lukaNkulunkulu luyini.
ngolwezizwe zonke ngoba uNkulunkulu even isithembiso esiyadinga uAdam ubedinga uAdam lenzalo yakhe yonke uNkulunkulu uyayifuna ukuyibuyisa kuyo yikho ubona even isithembiso esikuGenesis 3:15 siphiwa umhlaba wonke yes so indaba yothumo lo umama lo kaso wako Israel ivesi ithi wayengumCanaanite so ube consider njengomuntu wezizwe so ama disciples ngicabanga ukuthi umama lo ezoletha uhlupho lwakhe kuJesu babecabanga ukuthi alo udlalisa isikhathi vele umusa lo waso wakhe ikho besithi hayi uJesu kamgcwe but uJesu indlela aattenda ngayo umama lo iyasitshengisa ukuthi kakula mgoqo uJesu ulanda ukuzokhupha into yona leyo eyokuthi sicabanga ukuthi ivangeli ngelabathile abathile kale bafinyeleli so sibona lapho uJesu emsilisela indodakazi yakhe kuveza ukuthi umusa kaNkulunkulu uphiwa abantu bonke siyabona khona lapha ngincade sikhayile isihloko sithi khona uthumo kulabo abangakafinyelela imbali nje nxa uyifunda iyathi ukuthi abantu ngokwemvelo silokukholwa okusalayo kuphela ukuthi khona sikholwa okuyikho yini so kulaba abangakafinyelelwa mina ngikutholileyo ukuthi khona kuyadingakala ukuthi khona siphume siphathisane ukuze abantu bathole ukholo oluyilo oluphilisayo ukholo lolu Jesu esimthola elusebenzisa umama lo esimthola eliveza kundiyane kwaziwa ngekhaya ngifuna ukukhangela lapho ukuthi njengalokho uJehova esithumile ubona sifinyela abantu abangakholwayo abangakafinyelela indawo ekhona lapha na sibathola ngaphi labo abangakafinyelelwa kambe singabadinga kuphela njengesifundo salivike liphilo khatshana khona le ezizweni okwalezi insuku bagcwele ngaphi uKristu kulesifundo salamhlanje azagxila kukho kakhulu ikelani siyilethe kanje anti sisemadolobheni yes ongaya emarketplace kugcwele abantu uye erenkini kumabhasi renki kugcwele abantu amathuba manengi kuma-airport indawo zonke amathuba manengi emjoveni ebhasini lapho esihamba khona amathuba manengi ukuthi bona labo abantu sibafinyele so abantu labo bagcwele yonke indawo silesibonelo bani ngoJona wathunywa edolobheni thize kunye lo Jesu Kristu esiyangena emzini waseSidoni laseThire kundaba kaJona silesibonelelo sokuthi silezizathu njengabantu alright anti siphile emadolobheni silezizathu ukuthi ngingabonakala sengiqalisa ivangeli ebhasini maybe asithi ngisemangweni okuyakhatshana kithi egogwele sengiqalisa ukuchaya ivangeli ebhasini abantu bathi kathi sephelelwe iprogram ine ebhasini so silezizathu eziningi ezokubalekela umsebenzi kaThixo ikanti umsebenzi kaThixo ugcwele endaweni yonke sisesanikwa lapha lo Romans 15:4 ukuthi konke okulotshiweyo kulotshelwa thini ukuthi sibe lethemba lokukholwa kusiduduze ukuthi umama lowana lalo wayephakathi kohlupho uJesu wafinyelela umama lowana wasila lo wayengaso owesiJuda siyabonga umlobi lapho lethe statistics ukuthi emadolobheni kuyaveza ukuthi abantu abaningi vele basemadolobheni so ukuthi uJesu imission yakhe emadolobheni ile njongo yokuthi bonke abantu bafinyelelwe livangeli and mina ngithe ngikhangela lapha amaphosa ngabona ukuthi edolobheni kugcwele abantu abalama cultures achiye esidikidikini lwanu lokwakho omnye ubhizi yenza lokhu leyo kunya kukholwayo la lokho akhule ngakho abantu bonke batholakala emadolobheni and uNkulunkulu emadolobheni ulothumo ufuna ukufinyelela abantu abanjalo abantu ababhizi abadinga imali abenza lo yikho uNkulunkulu wakhipha uJona yaneniniva ifuthi isiqongo sobubi mfundisi sisemadolobheni so uNkulunkulu ubefisa ulesihayelo labantu abasemadolobheni abaphila phakathi kwencithakalo lenkohliso ukuthi ngaba bayafinyelelwa livangeli babe mazi uKristu bese bephepha lapho esemadolobheni uNkulunkulu usebenzisa abantu abasemadolobheni ukuthi bafinyelele abasemadolobheni kodwa ke njengoba sekuthinta abantu basemadolobheni abantu ababhizi badinga imali uzathola ukuthi khona uJona yena wabaleka waqonda eTharshishi kodwa abasemadolobheni abakathesa amaKristu lezinsuku esikwenzayo ukuthi sivale ngokuthi
ngisemsebenzini nginabantwana nalokhu lalokhuyana ikanti ke khona lokhu izibuso uNkulunkulu asinike zona esinikele ukuthi khona siqhubeke siphila njalo sikhambise umsebenzi wakhe ngakungabi isiqalekiso kuNkulunkulu izibusiso ngendlela esiziphatha ngayo thina. Ake sikhangeleni uMateyu 14 verse 34 lo Mateyu 15 verse 21. Bathi sebekhuphukile bachaphela eGenesaretha. 15:21. Yeah. Esuka kuleyo ndawo uJesu waya emangweni waseTire leSidoni. Indawo le yaseTire leSidoni yayingumuzi wabezizwe. Kungenxa yani uJesu wabasa kuleyo ndawo? Thina kusiphathisa njani lokho na? Esikuthola lapha mfundisi ukuthi uJesu nxa ehamba labafundi wayefisa ukuthi bafunde. Ngoba nje bana babe ngabafundi wayefuna ukuthi bafunde. So lathi kuyasiphathisa ngendawo lapho esihamba khona kulamathuba. Kuyabe kumele sifunde. Singafunda sesitshela abantu ngoJesu. Yes. Okunye imbali ngoba ngakhangela imbali yayikhona vele ngeTire leSidoni yayinhlanga. Yayifaka futhi imgogo. Kulabo abakhethiwe endaweni ukuthi khona bethi penetrate bangene. Kwasosina imgogo ukuthi khona bengasabafinyeleli. So ngicabanga ukuthi uJesu wayefuna ukudiliza nale mduli ukuthi hayi abantu bonke bangabami ufuna bafinyelele. Abantu bonke bangabami. Siyabonga kakhulu. Yes, mina okunye ngunanzelele ukuthi uSolomon esesakha iTempeli anti kwaba lobudlelwano lenkosi yeTire anti ukuthi ibise izigodo imaterial okwakufanele isetshenziswe kwakhiweni kwendlu kaNkulunkulu. But ungananzelela uSolomon ebudaleni bakhe uthiwa wagcina esethatha omama bakhona ngale. uNkulunkulu mfundisi ngicabanga ukuthi uIsrael kazange ayizwisise kuhle indaba kaThixo ukuthi angazihla kwakumele abe yiseed epheleleyo ehlambulukileyo. Kodwa uNkulunkulu wayengatsho ukuthi sokufanele sizivalele lo sindiso lapha bona besifa bephansi. Wayesitsho ukuthi singa imikhuba yabo lokwenza kwabo lempilo yabo kungangeni kithi ukuze kucorrupte lokho uNkulunkulu asibambise khona. So sibona lapha uSolomon esethatha omkabo abafazi abaningi. Bathe ngikuzwisisa kakhulu ukuthi okwenza ukuthi uJesu abasethale Sidoni indaba yokuthi uJesu aveze ukuthi ay labo ngiyabafuna benjalo labo abantwana bakaAbraham laba abantwana yes. So iministry kaJesu yeTire leSidoni mfundisi mina ngiyiboni ukugcwalisa uthumo lwakhe like uJohane 3:16 uthi uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka. So uJesu uzile ukuthi asindise umhlaba wonke ngoba ungayikhangeli lasiphathi ithi ilowo lalo. So akulandaba ukuthi ubungaphi ungwaluphi uhlangothi kumbe ukhuluma luphulimi uvela kusiphisile umhlaba lokugcwala kwa uNkulunkulu ufuna ukusindisa. But asizwisise nini ukuthi uIsrael bebekelwe neceleni bekumele ukuthi abe nguye oyisibonelo. Yes ukuthi uNkulunkulu ungubani futhi ufanele ukukhonzwa njani. Izizwe bese zikopa kuIsrael. Yikho ubona uNkulunkulu yikho sibona uJoseph eseEgypt. uNkulunkulu efuna ukuthi ayekwaziwa. Yikho sibona even uDaniel uNkulunkulu evuma ukuthi baye eBhabhiloni. Esenzela ukuthi bathwale ubungcwele bukaNkulunkulu bayebutshengisa abezizwe. So umhlaba lokugcwala kaNkulunkulu ufuna ujonga usindisa ngoJesu. Yes. Siyabonga nxa sibala uJudges 3:1-6 lamakhosi 5:1-12 asizikwabala konke lamavesi. Lo 1 Kings 11:1-6 limibhalo isincedisa njani ukwazi ngomumo wala amadolobho ayengamadolobho anjani? Sekuthethe laphana okunye uMrs. Yes. Indaba yeTire ukuthi uNkosi uSolomon yathola usizo lokuncedakala ekwakhiweni kwethempeli likaThixo. Lazo ezinye izizwe azange zafaka umgoqo ukuthi hayi thina phela anti asidlelani lani kodwa sithola besiba lesisa lomusa ukuthi umsebenzi kaThixo kawuye njani awuye phambili. So lathi esisemadolobheni silokukholwa singamaKristu laba abangakakholwa asidlelane nini sihlanganyelana
sonke sile common ground ke lani nithi silento eyodwa esiyikholwayo njengabantu singakholwa imikhuba esilayo kodwa sonke siyakholwa ukuthi kuloNkulunkulu so kumele sihlanganyelane kuthi khona lapho uNkulunkulu uyakuvukela ukuthi kube njalo ukuthi bebe khona abangakholwayo abalokholo lutshiyeneyo lesisikhathi ehlola thina manje sikufunda uJudges khona lapha esihlola thina njengo-Israyeli so ngakho-ke uqakathekile umaphosa akuthintayo ukuthi khona asingabandlululani and futhi usizo siza kulithola futhi ukuthi umsebenzi wephambili kubona labo esibakhethayo so isifundo siyasincedisa sithe sikhuluma kathesi sathi thina abantu basemadolobheni ukhanya babhizi bazama uhlanganisa ema-marketplace ngaphi emichoveni bayahamba ngapha besiya le thina-ke kuyini singakwenza ukusiza laba bethu abasebenza besemadolobheni abahlanganisayo uthiwa kungwava lapha ndithe ngikhangela ngo-2 Corinthians chapter 4 verse 18 uthena kasikhangela izinto ezibonwayo ngoba izinto ezibonwayo siyabhubha singancedisana emadolobheni ukuthi yebo kambe singasebenza sitshone sibhizi kodwa-ke ububhizi esingaba labo lapha ukuthi emadolobheni kumele sihambise ivangeli ngoba singananzelela khona lokhu izinto esikusebenzayo mfundisi ngeke ngaba lesibonelelo kulamabhizinesi amanye sike atsha so akhangele kuyikho lapho esikumele sinjani sithole izimpilo zethu siphephe khona so ukuthi konke okusemhlabeni kuyadlula ku-temporary yes uyazi kulenye into engiyifundile ngifundise emavesini la esiwadobhileyo ukuthi singananzelela ukuthi u-Israyeli wayesithi nxa ezama ukudlelana labantu laba whether kwezomnotho njengoHiramandi kumbe njani kodwa wawuthola ukuthi u-Israyeli wayecine sesiba esedonswe sesuke ekukhonzeni uNkulunkulu ngicabanga ukuthi kulesifundo khona ukuthi nxa sisiyasebenzela laba abangakafinyelelwa bekufanele ukuthi imikhuba yabo yale siyixwaya kunjalo ngoba uyabona ukuthi even kuJudges kuthiwa abagcina sebethathelana bethatha abantu ababo bebaphobana even ithale sidon oSolomon sebethatha abafazi ngale uNkulunkulu befisa ukuthi even sisemsebenzini kuma cities mfundisi kumele sale sahlukile ama habits konke ama practices omhlaba kawangagcini esesicorrupt sigcine sesicompromise ngoba lapha sibona uIsrael ukuthi besiba le challenge enjalo eyokuthi ungavele agudlane lezizwe usethethe imikhuba yabo so kuyasifundisa ukuthi kasimeni si distinct sehlukene ukwenzela ukuthi sibe le ndonsela singasebenzisa amandla ethu ngoba kunye okusitshayayo khona lokuthi khona siyafuna ukuzenzela ngamandla ethu ukuthi mina sengu-Israyeli sengikhethile mina kangisadli lokhu angisayenzi lokhu angithi amandla ethu vele kuzasiwisa so sidinga ukuthi khona uNkulunkulu asisize ngomthandazo njalo futhi sinanzelele ngoba esikutshoyo lapha asitsho ukuthi khona abele mkhuba yabo kumbe mhlawumbe sesibafaka khatshana hayi sisawuthi ukuthi khona omunye umuntu uhambe umkhuba othile hatshi ukuthi yena ukukhethile but uthe ezalwa bekuthola kunjalo lapha ade khona iqiniso kakalithole so sikunanzelele khona lapho ukuthi-ke singangeni sicwile ngancane futhi sibe lesisa sinanzelele ukuthi khona omunye umuntu lapha khona hatshi ngokuthi yena ubeza ukhetha xa iqiniso seliveziwe vele umuntu uyalifuna iqiniso wonke umuntu ufuna into ephilayo into emsebenzelayo akumfundela uMateyu 9 verse 35 usiya ku-38 Mateyu 9 verse 35 usiya ku-38 Mateyu 9:35 uJesu wanquma kuwo wonke amadolobho lemizi efundisa emasinagogweni abo echumayela izindaba ezinhle ezombuso njalo eselapha zonke izifo lemikhuhlane wathi ebona izixuku zabantu wabazwela usizi ngokuba babehlukuzekile bephelelwe benjengezimvu ezingelamalusi wasesithi kubafundi bakhe isivuno sinengi kodwa izisebenzi zilutshwana ngakho ucelani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ensimini yokuvuna nxa silalela amavesi la lokhu kusifundisane ngothumo exukwini ebantwini abanengi lapho esibathola khona kambe siyathinteka yini abantu befela esonweni kuyini okusithintayo njengoJesu owathintakalayo
umaphosi kwathinta edlula lapha namfundisi sithi abantu bagcwele ema-marketplace, abantu bagcwele emabhasini, ema-airport, ezitimeleni, abantu baningi. So uJesu kuthiwa wathe babona umumo njalo wathinteka kakhulu ukuthi bakwethu abantu babhizi benza imali bakhe izitezi benzane kodwa kulokunye okusilelayo baza kufa ngapha kwelanga konke bekwenzile bazitha izifuba babaphezulu. So yikho uJesu abedinga ukuthi sibe yikho khona nxa esithi ngakho ke khulekani umlobo uveze lapho ukuthi bekudinga ukuthi ngabe inhliziyo kaJesu iba inhliziyo yethu, inhliziyo yesihawu eyokubona, eyozwelo, eyokubona ukuthi umuntu angazabe emkhulu njani kwezintweni zomhlaba kodwa ikusasakalayo esilongo uNkulunkulu engamazanga. So uNkulunkulu befisa ukuthi emaxukwini kasisebenze nini. Kwesinye isikhathi umaphosi uthe kwesinye isikhathi ungasukela utshumayele exukwini lathi sibone ngani kuyeyise kanti ngani kuyanyangisa ngani kunjani kodwa uJesu wakapitalize wabona amaxuku wazwela wasesebenza kiwo. Khona lapho ngifundisa sikhuluma ukuthi inteka nxa sikhayela uMateyu 9:36 uthi Jesu wathi inteka lakwazi ukuthi khona lapha kuma-airport emgwaqweni esitridini nxa sibona abantu bekhathazekile isikhathi esiningi ziyadlula izimoto abantu bayadlula ukuthinteka lokhuyana yikho okungani kuyasilela. I think ufuna sibuyele back sikhumbule ukuthi vele umuntu udalwe nguNkulunkulu and uNkulunkulu siyalile wathi khona thanda umakhelwane wakho njengokuzithanda. Awusoke kuvuma ukuthi ngidlula ixuku labantwana abachayisa esikolo mhlawumbe bayabhema bebanatha ngidlule kuphela kusivuma. Awusoke kuvuma ukuthi ngidlule ixuku labantu kuyaliwa lapha nantoni abantu bakuthanda phela maphosi ukuthi abantu abalwayo akuvuma ukuthi ngidlule nxa ngivele ngikuzwisisa ukuthi khona umuntu vele uyini uNkulunkulu uthini ngani. Uyayikhumbula indaba esiyithindileyo kuvike phele ekaMpostoli Paul efike eAthens sakhuluma ukuthi wayevele ngela njongo kuyajumayela eAthens kodwa uthe efike eAthens emelele uSilas loTimothy ukuthi babuye wabona iopportunity wathinteka ukuthi ngeke ngidlule laba bantu. So sathinta indaba isikhuthazo asinika sona uMpostoli Paul ukuthi in season and out of season asichumayeleni ilizwi kungavele kuvela ixetsha asikhulumeleni ilizwi sasesithi sizathu ukuthi uPaul wayehlala exhumane lezulu umoya oyingcwele emsebenzisi. So kule challenge ukuthi lathi kasibeni njalo ukwenzela ukuthi sisebenzisa amathuba wonke. Sikhona lapho mfundisi asingeke sikuzwisise kudinga ukujula kothando lukaKristu ukuthi sithinte ngazonke izikhathi. Nginanzelela lapho ukuthi uJesu uthiwa laye wayenquma lathi insuku zonke siyanquma and amathuba amaningi nisisimdla kakhulu. Mina amathuba sengike ngabona alula especially ebhasini abantu bayihambela injongo ezitshiyeneyo but ebhasini kulula ukuchumayela ngoba ibhasi yakuvumela ukuthi kuba lokuthula phakathi kwebhasi. Ungakuzama uzabona ukuthi ukusebenza kwamlimo kulula ngoba uyathi usehla nakusula ama contact numbers abantu ekugcineni kwakhona ithuba selitholakele. So kubabukeli labalaleli amathuba ethu okuchumayela amaningi and kasiwasebenziseni ngoba siphakathi kothuma. Matthew 4:23-25 uthini? Matthew 4:23 uJesu wahamba kulo lonke iGalile efundisa emasinagogweni abo echumayela izindaba ezinhle zombuso esilisa zonke izifo lemikhuhlane ebantwini. Udumo lwakhe lwanda kulo lonke elaseSiriya. Abantu babaletha kuye bonke ababegula belezifo ezehlukeneyo labo ababe sebuhlungwini obukhulu ababephethwe ngamadimoni abalezithuthwane labayizilima bonke wabasilisa. Amaxuku amakhulu evele eGalili, eDekapolisi, eJerusalema, eJudiya nasemangweni ongaphetsheya weJordani amlandela. Siyabonga. Uma wayeqala umsebenzi wakhe uJesu wawuqalela ngaphi? Labantu beza kuye bevela kuyiphi imiganga na ade befunda ngakho emavesini la? Sinanzelela ukuthi uJesu lapha uqala umango wakhe evelele eGalili. So amaxuku amlandelayo lapha sithola ukuthi amadolobheni eDekapolisi amaningi labo babuya bemlandela. So esikuthola futhi lapha even nakubafundi
uJesu uqalisa iministry yakhe eJerusalem labafundi besiye eJudea eSamaria ongangathi ukuthi lathi sisukela lapha esikhona yes sisiya kwabanye esigudlana lapho yeah singakadluli phambili ngifisa bona sibuyele kumama Lwana umama Lwana unomahluko bani esotholayo kundlela umama lo achazwa ngayo ebhalweni umahluko uchazwa njani lona umama wasesi oyeze ecela bona umntana wakhe athole usizo right uMatthew 15 uchaza umama Lwana njengomama womKhenani yeah yes umlobo usivezele lapha mfundisi ukuthi kabe kumele nxa sifanele sizwisise indlela okubhalwe ngayo lo mutsho wayo uMateyu wayebhalela abantu abangamaJuda abesizwe esikhethekileyo kodwa uMark ngendlela kubeka ngayo uMark yena wayebhalela ama-Gentiles so uzathola ukuthi uMark ubhala emveza njengomgentile ongangale ongasoyindlu yokukholwa kodwa uMatthew yena uhlamlethe ngani outcast umuntu wangale nje ngani umuntu ezikakulandaba so khona lokho kuyasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi thina lathi mfundisi kule zinye indlela esikhangela ngazo abanye abantu sifaka imigoqo sibili ukuthi hayi lo uyilokho kumbe umuntu nxa kuleqiniso yes kumbe iqiniso elithile angalaziyo sengicabanga ukuthi mina sengingcono ukulayo so kuhle kube ngumgoqo so la nxa ngikhuluma la mphongo ubona umuntu olahliweyo nje ongaziyo wena alazi uDaniel alimzwisisi usambulo asimzwisisi isilo kabasazi laba ikhabe badlala okugcina so kwesinye isikhathi siyafaka imigoqo siyenza name calling sibiza abantu ngamabizo ngenxa yalokho abangakakuzwisisi thina sesikuzwisisile so kuyi challenge kithi ukuthi bekufanele ukuthi imigoqo nale iphume abantu bonke bafinyelelwe yilokho thina sesikuzuzile sibanike bakuzwisise la ukhola yakho lapho ukuthi khona lanxa singabe siliphethe iqiniso ungabe uliphethe iqiniso indlela obeka ngayo amazwi iqhakathekile asicene kuNkulunkulu ukuthi asinike ulwazi olufanele ukuze le ndlela esawuletha ngayo ingabe ngumgoqo ngoba vele ungabuye emuntwini kumbe ungeza kimi ungani ufuna ungahlulela ingani vele umfaka eceleni kunzima ukuthi ungiweni ikanti ke ungabuya ubeka kuhle amazwi lami ngizakubona okungayisikho ngikubona umele njani ngujoyene oqondileyo sokusibalula so ngibona ukuqakatheka kwamazwi khona lapha kuMateyu nakuMark othi siwakhangela amazwi esikhuluma ngawo kuMateyu 15 verse 22 sawu 28 la mazwi akama Mark 7 verse 24 kusiya ku30 asibona singaba lamasiyane kangakanani 22 umfazi ongumKhenani oyele ndawo weza kuye ezokhala esithi Nkosi ndodana kaDavida ake ungihawukele indodakazi yami ithwele nzima ichukunyezwa ngamadimoni siyabonga awuyeke kulokho zenini ke khonapho kuMark yes 7 verse 24 sizuthi kuMark ubizwa njani futhi kuMark 7 verse 24 abe sesithi lapha uJesu wasuka kuleyo ndawo waya emangweni waseThire wangena endlini kodwa kafunanga ukuthi waziwe kodwa wayengeke azifihle ukuthi ukhona owesifazana owayele ndodakazi yakhe encinyane eyayikhwelwe ngumoya omubi wonela ukuzwa ngaye weza wayazilahla ezinyaweni zakhe umfazi lo wayengumGreek owazalelwa eFenike yaseSiriya wamncenga uJesu ukuthi akhuphe idimoni endodakazini yakhe wamtshela wathi kuye qala uyekele abantwana badle basuthe ngokuba kakulunganga ukuthatha ukudla kwabantwana ukuphosele izinja zabo siyabonga sesitshilo lapho ukuthi yena uMateyu ubhale ehlose amaJuda yes uMark ubhale ehlose abezizwe nxa silalele ngale ndaba kuyini esikufundayo
ikakhulu ngothumo lwethu njengoba sithele uthumo kaJehova lothumo kabani Lwethu. kunesikufundayo ngokuphathwa kwabantu bemikhakha ehlukeneyo kusincedisa njani ukuphathwa kwabantu bemikhakha ehlukeneyo kungenani lemihlobo kanye lemvelaphi right kudingeka ukuthi sifinyelele bonke abantu singananzelela even nguNamani lwana osila egula wayengaso wesiJuda but inkosi yafinyelela sithola lo mama yenalo lapho uveze ukuthi ngumGreek wayengwase eSyria futhi sithola ukuthi uJesu wamfinyelela so lathi kungenani lemvelaphi ukuthi umuntu le background yakhe iculture lapho engikhulele khona engcebe semadlozini but kungenani ivangeli leli kuthuma esikilo kumele sifinyelele bonke abantu ngoba khona lapho baphosa ngithi sonke singaba kaNkulunkulu sonke singaba kaNkulunkulu 1 John 2 verse lapha uthi khona yena uyinhlawulo yezono zomhlaba wonke ungakhathalekile umhlobo kumbe umbala oyowona sonke singaba kaNkulunkulu khona ngicela singawufaki ezingqondweni zethu vele akusuke kusihluphela nxa siphuma sikamba uthi ngidana lo muntu okhuluma ulimi olungasilolwana ongasombala wami akusuke kundihluphe ngoba mina ngibona uNkulunkulu ngambona umuntu amen singakhathalekile okuningi lokho sengano Jehova bathandeka lo moya ongawuhlanyela ezinhlizweni zethu sonke sizihluphe ngabantu bonke hathi ngokukhetha uzibani kodwa abantu njani bonke akusifundele uMateyu 15 ivesi ka23 Matthew 15 verse 23 yes engcono iqale ku22 verse 22 yes umfazi ongumKhenani umfazi ongumKhenani wayele leyo ndawo weza kuye ezokhala esithi Nkosi ndodana kaDavida ake ungihawukele indodakazi yami ithwele nzima ichukunyezwa ngamadimoni uJesu kazange amphendule ngakho abafundi bakhe beza kuye bamkhuthaza bathi mxotshe nangu uselokhe ememeza esilandela umxotshe nangu uselokhe njani esilandela kulaba abangakafinyelelwa emadolobheni njengomama lo uMateyu 15 verse 22 uthi umama lo uzwakala sithi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavida ngesikhathi sikaKristu kuyini okwavimbela abantu ukuze basondele kuMesiya kwesethi isikhathi kuyini okuvimbela abantu bana bengasondeli enkosini sibaxoxela kachana anti lapha kuthiwe mxoxele kachana yes thina sibaxoxa njani ukuziphakamisa bugovu singananzelela ukuthi amathuba wona la ukuthi abantu baye umuntu asithi bafelwa abantu instead ukuthi nasibona ithuba lokuthi la sokuvuleka ukuthi siye bachumayeza sina sibaxoxela kachana ukuthi asilasikhathi sokuzochumayela endaweni yethu kwesikhathi balibize hayi namhla sibhizi andi ngikuxoxela kachana yes indaba le mfundisi i-trick indlela amaJuda ekhangele ngayivangeli uJesu babembone ngowabo kodwa so even umama lo ezocela umusa kuJesu babebona vele ephambanisa uJesu ukuthi ayisuka wena ngithanda indlela uDesire of Ages asinike yona la ukuthi uJesu wayibona ingqondo yamaJuda ukuthi ivalela abantu usindiso kulenye indawo uJesu akhuluma khona labaFarisi lime emnyango abantu bafuna ukungena liyabavimbela lani himself kalingeni so uJesu befisa ukuthi ngabe indlu yokukholwa ibilizwisisa ilizwi lokuthi umhlaba usindiswa ngayo wonke umhlaba ende lokuthi bona babekelwe eceleni kuba yisibonelo ukuthi hayi uNkulunkulu unje futhi uzakhonzwa ngalindlela kodwa uIsrael ngicabanga ukuthi kuyicontroversy le ukuthi uSathane wasethathi indlela kaNkulunkulu yokusebenza wenza abantwana bakaNkulunkulu bahle bazivalela phakathi kwekeji mina ngafunda ukuthi kuthiwa even besiye emkhosini eJerusalem abesenzani babesali indawo zabo befuna zigcinwe ngama-Gentiles hayi thina sisakhonza uNkulunkulu lina salani so umoya wona lo uJesu wafike wawudiliza ende ngiyithandile ithe lapha uJesu wazithulela umaphosi ifundile anti okwesibili uJesu esekhuluma ngokuthi
akulunganga ukuthi uthathwe ukudla kwabantwana ukuphiza. Kuthiwa wayefuna ukuthinta inhliziyo zamaJuda ukuthi yiyi indlela le limbona ngayo, limbone yinja. Hey, so uJesu abesesithi nxa esesithi great is your faith, ukukholwa kwakho kukhulu. I-report esiyithola phana kuthiwa indodakazi yakhe yahle yasiliswa khona. So uJesu uqala aveza chayo ukuthi hayi madoda, indaba lesihamba ngayo kayisiyo le endlela eliyibambe ngayo. Abeseveza-ke ukuthi hayi umusa wami uvulelwa abantu bonke. Umama lo wasilisela umntana. Khonapho Mhlanga yasimbona ifeva emangalisayo. uNkulunkulu uyakwazi ukuzenzela umsebenzi ngalo. Wathi usikhethile, ukhethile uIsrael ukuthi khona abe nguye set aside ukuthi afeze ngalo umsebenzi. Ngoba ungakhangela umama lo kunjalo kuvinjwa kunjalo. Bathi ukuthi ukholo lwakho wayekwanisa vele ukumfinyelela bengiyekho. Kodwa usenzele ifeva ukuthi thina sibe isizwe esikhethekile. So khona ukusincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi kasingabi kumgoqo. Ngoba vele umlikazi uyazenzela umsebenzi wakhe. Nangona umbezile umama lwa ukholo lwakhe kakhulu. Yes, intwana umzeli. Ngicela ukuphendula umbuzo omnye umfundisi awuthintile ukuthi thina usiphathisa nje sifaka mgoqo bani enza abantu ba. Yes. Hey mfundisi, kule thina siyakuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ulensali ensukwini zokugcina ende siyakholwa ukuthi siyinsali. Kodwa khonokho uSathane useyenze sakusebenzisa ukuthi sivimbele ukuthi abanye abantu basindiswe. Ngoba ngicabanga ukuthi umuntu lo nxa lokho leli qiniso engakalizwisisi, nxa lo esagqoka kanje, lo esadla kanje, ayikudla komlilo, mina sengingapha kulaphi ngapha labo ngale. Kodwa uJesu ngicabanga ukuthi nxa last week sasifunda ukuthi insuku zokungazi uNkulunkulu uyazibekezelela. Kasithatheni iqiniso likaNkulunkulu sizwisise ukuthi lathi sike saba semnyameni. Ukwazi kwafika ithuba losingene ekukhanyeni. Kasinikeni abantu ithuba lokuthi bamazi uJesu bamamukele. Lokho esesikuzwi asingakuvalelini kube ngokwethu usodwa. But asitshengiseni abantu ukuthi hayi nxa silandela uJesu nansi indlela athe sihambe ngayo abantu bese bezikhethele. Yes. Khonapha ngikhalo olunye uhlanga uthi njalo. Ngiyayinanzelele ukuthi abantu abangakakhonzi usisikhathi vele bona bahle bangani bazikhipha. Lo ungakakhulumi vele bazikhipha uzwe bethi thina vele singobani linelingcwele angithi. So khona kuyasiphathisa ukuthi sibe sesinanzele ukuthi vele umuntu lona usezikhiphile vele ngabanye bakhona ngithi. So ke mina sokudinga ukuthi nginanzelele ukuthi ngingakwenzi kube wesi khona lokho. Ngoba sesikhathi ezomnye bathi ngiyasithanda isigqoko alaphana abantu bacecile bekunje into mina ngizakwanisa ukuthi ngithi fit in. Mhlawumbe kwesinye isikhathi kuyadingakala ukuthi khona sibeni ngabantu abazehlisileyo kuko konke. Kwenza ukuthi kube lula nje ukuthi umuntu abone uthando. Ngoba uJesu babethi khona bangakhulumisana lo Jesu bese belandela. Okwenza belandele ukuthi ukhona okwadonsa. So lathi I think ufuna khona lokho ukuthi khona sibe lento ekugavela ezayenza ukuthi balandele ngoba bebona ukuthi lapha kunjani kulokuphila lapha kulama solution. Okunye sikuthola mfundisi lapha kuthatha ukuthi uJesu wayefundisa abafundi ukubekezela. Ukuthi bazwisise ukuthi usindiso lolu ngolwabantu bonke. Yes. So achi ukuthi ngolwesizwe kumbe umhlobo othile. So lathi namhlanje izihlobo ezithandekayo babukeli labalaleli. Usindiso lolu ngolwabantu bonke. So ilevel kumele sibe kiyo ngokuthi kumele sihlanganyelane labantu ngoba singananzelela kule ndaba futhi ethintwa kuGalatia le ekaPeter sidla labezizweni. Bemvele ngifuna usipalele uActs ngo10 verse ka9 to 16. Okay. Hayi kulungile ke sibale khona mase uhlanganisa lenkulumo yakho. Yes, ikelani siba Acts 10. Yeah, verse 9 to 16. Msebenzi chapter 10, sorry. Right, Msebenzi chapter 10 verses 9. Verses 9. Uthi yena lapha sekungaba phakathi laphakathi kwemini sebebanga edolobheni uPetro wakhwela ephahleni ukuyakhuleka wezwa eselambile esefuna ulutho lokudla wathi ukudla kusalungiswa wehlelwa isiyezi phupho wabona izulu livulekile kusehliselwa emhlabeni ulutho olwalu njengelembu elikhulukazi libanjwe ngamagumbi alo womane lalithwelwe yonke imihlobo yezinyamazana ezile zinyawo ezine kanye lezinanakazana zomhlaba lezinyoni
zemoyeni ilizwi laselimtshela lathi vuka Petro bulala udle. uPetro waphendula wathi hatshi Nkosi, kangikaze ngidle lutho olungahlanzekanga nolungcolileyo. Right, sime khona apho ke. Nxa siyazi indaba yonke. Nxa singafinqa lindaba osanibona ifunde. Iletha sifundo bani ngamandla kamoya oyingcwele ayidinga ubana afundiseni uPeter amandla kamoya oyingcwele. uNkulunkulu afuna sibe kwazi, wayefuna lokuthi uPeter bekwazi ukuthi uNkulunkulu kakhethi. uNkulunkulu kabandlululi. Yikho uNkulunkulu nxa ekhuluma lapha la amazwi kuPeter uthi vuka Peter uhlabe. Mbone ngani uhlupho lwalukhona vele emfundisi lokho esilokhu siluphinda olwemduli yamaJuda. uJesu wayefuna ukuthi ivangeli khathesi kalihambe la kwabezizwe bayemazi uNkulunkulu. So Peter uJesu wayebona ixuku eliyaqhubeka amaJuda lokho eyiyo. Kodwa ivangeli lingachaphakeli ngale. Yikho ebona indaba kaCornelius. And uCornelius mina into endindileyo ngoCornelius maphosa ukuthi kuthiwa enjalo engasoyindlu yokukhona wayekhuleka. Yes. Wayenikela. Izwi lathi Cornelius kule nto omele uzoyichasiselwa engani eyinyo. Otherwise uCornelius izulu wayele touch lezulu. Abe sesithi thumela amadoda eJoppa ayebiza uPetro akuchasisele linye iqiniso. Yi attitude omele sibe layo. Singacabanga ukuthi nxa sisiya minister ebantwini abalabudlelwano loNkulunkulu. Sicabanga ukuthi balahliwe balahlekile abazi lutho. Kulabantu abakholwayo ngale phandle mfundisi abangasoyile indlu esicabanga ukuthi thina sesiyithi. So uNkulunkulu kasinika amandla niko Petro akamoya oyingcwele awukubona adiliza imiduli yonke. Zikhona izimvu zami ezingakho kulesi sibalo. Fakaza kuPetro uzivile ezifakazela kuverse 34. Wangikhona uPetro wavula umlomo wakhe wathi impela ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akhangeli ubuso bomuntu. Singakhangeli ubuso bomuntu. Kulabanye futhi singabafinyeleleli kwazi esikhangela ubuso babo. Mhlawumbe ngenxa yezifundo ezilandela sakhuluma ngakho. Ngezizathu ezithiniyo mhlawumbe simbona ngani hayi lo vele kangeneki alo lento zakhe hayi lapha kasidluli. Ikanti ke uNkulunkulu vele akakhangela ubuso bomuntu, akakhangela ukuthi ngubani. uNkulunkulu ufuna wonke umuntu. Umisi Mhlanga uthinte kunye lapha okungithintayo lokho ekuthinte esifundweni. Yabona ukuthi uJesu udinga ukukholwa ukuthi kukhanye kulabo abaloke besemnyameni. Sinanzelela ukuthi kulabantu abalokukhanya phandle ngale. But abadinga ukuchasisela uthinta indaba leyane ekakhonele ukuthi wayedinga ukuchasisela. Yakwazi ukuthi umlimi usenzele umusa ukuthi siyenelise ukuthi sizwisise amaqiniso alesi sikhathi. So nxa kulotshelwe kithi kade sithina kuhle ukuthi siyechasisela abantu udaba ngoJesu. Hayikhona ukuthi siyeziveza ngoba lapho uPeter wayefuna ukuziveza yena. Wayengafuni ukuveza uthando lukaThixo olwalumfinyelele nolwalufinyelela uCornelius ukuthi yena kwakumele ukuthi ayeveza ivangeli. Kwangasondaba yokudla. Kwakuyindaba ukuthi yena kumele ayihlanganyelana noCornelius wezizwe ethola indaba zikaJesu. And uPeter nxa esevela chasisa indaba ngoCornelius kuthiwa amaphosa abantu behlelwa ngumoya oyingcwele. So indaba kaNkulunkulu yahle yaveza ukuthi hayi madoda uPeter uyaseyichasisa ukuthi madoda mina bengikhona njengoba thina samukela umoya oyingcwele labo uNkulunkulu. So khona lokho bekutshengisa ukuthi uNkulunkulu kathi kakhethi umuntu akalamduli akalalutho. So usindiso ngolethu sonke lathi kasihambeni silaleyo ngqondo ukuthi uNkulunkulu abantu bonke uyabafuna. Sikhangela indaba leka khona sikhangela uPeter ethunywa. Sibona uNkulunkulu uyaveza amathuba andisindawo. Yes. Yeah. uNkulunkulu uveza amathuba bani ukuze sifinyelele abantu emadolobheni. Kuyini ongasenza sikhulise ulwazi simelane lobandlululo lokuziqenya lakho konke. Kuyini ongasenza sikwenze khonokho? Thina sisemhlabeni mfundisi kodwa kasisibo bomhlaba. Kuthi ukuthi kufanele umhlaba sidlelane lawo
sizakwazi indingeko zabo. So uNkulunkulu ama-opportunities kumbe ezinye indlela amathuba alethayo, abanye bengagulelwa njengomama we-Canaanite, abanye baye befelwe, abanye baye beswele, abanye baswela kuze ama-economic challenges azasusa abazali baye emazweni bachiya abantwana bebodwa. So ngezinye indlela amanye amathuba uNkulunkulu avuma ukuthi siwasebenzise ukuze sifinyelele imphefumulo. Abantwana besele bodwa nxa bephakathi kohlupho ubancedisa kwakho kukhona kwenza ukuthi umuntu amfunde uNkulunkulu. Amazi kulezi insuku kule ndaba yama-drug, i-drug abuse isesiqongweni kakhulu. So ngamanye amathuba uNkulunkulu sesiyenza ukwenza okucina ububi busanda. Thina siyawazuza ama-opportunities osisitshumayo. Isikhathi esiningi siyasifisa ngisicabanga ukuthi khona amathuba ngikhona kumele avezelwe i-church ibandla ngokwayo. Kanti-ke amathuba azavezelwa wena, avezelwe mina ngithi. Ngoba lapho esivuka khona sihamba sibhizi njengoba sithutha abantu emadolobheni sibhizi. uNkulunkulu uyaveza amathuba emsebenzini lapho sebenza khona akukhona amathuba. Ngathi uthi khona ade sithinta le ndaba edalile ukuthi khona eJerusalem uthi siqala khona apha ekhaya. Uzathi uthi ezihlotsheni zami engizalwa labo yes abadinga ukuthi khona ngabe bayafinyelelwa abakafinyelelwa. Kodwa lokho engxenye lokho kumele sifinyelele sihambe siphume. Bathi phakathi xa ngacabanga mhlanga ngifake kumalume isede kumalume ngapha abazawo wami ngithi leyo konke Uthumo vele unjani luhanzi unenge singafinyelela ikhona sengibuya phakathi futhi uzathothi umntwana uyakhonza abazali abakhonza ubaba ukhona umama so ke sivele silomsebenzi omkhulu uNkulunkulu asisize asivula amehlo sibone ukuthi ngaphi khona exactly emathubeni ufundisi emathubeni imedia ilamathuba abantu bayisebenzisa kakhulu okungangokuthi ama status lezi suku sikhuluma ama status anti yikho kulamathuba ukuthi singasebenzisa ukuveza uKristu amanye amathuba lezi suku indaba yamanzi bathi indaba yamanzi iyandile le khona phana esibhoraneni sibhizi sikotshoza sitshela abantu ukuthi uJesu uyabuya kumedia ungakhangela vele abantu ensuku namhlanje vele bathela amafoni sonke isikhathi uPaul esejele kuthiwa khona ngamanye amathuba lawo ebhala manje thiyo ukuthi sokulula ngihlezi endlini yami ngingaphi semtshondweni ngiyakwazi ukuhambisa uThumo uvangeli kodwa uhlupho ukuthi uyawuhambisa ukikikiki kuphela ukungela lutho olusindisa abantu ubancedisa awusikhangele uGalatia ngo2 ivesi ka11 kusiya ku13 siyananzela phela lapha ukuthi uPeter wawahlathana nangaze ngidla into enje asike sizu Galatia 2 verse 11 kusiya ku13 lokhu kusifundisana ngobunzima bokuphuma entweni esiyasengela empilweni zethu kusukela ekukhuleni kwethu ukuphuma emkhubeni wethu omdala ekufikeni kukaPetro eAntiochi ngamphikisa sikhangelene ngoba wayephambanisa abantu abathile abavela koJakobe bengakafiki yena wayesidla labezizweni kodwa sebefikile waqalisa ukuhlehlela emuva wazehlukanisa labezizweni ngoba wayesesaba ababenga beqembu lokusoka amanye amaJuda lawo ahlanganyela laye kulokhu kuzenzisa kwakhe kwaze kwathi ngenxa yokuzenzisa kwabo uBarnaba waholelwa ekulahlekeni lokhu kusifundisana ngobunzima bokuphuma entweni esesijwayele uyasithi kuthiwa uPeter ayekhuliswe ngakho ukuthi yena ungokhethekileyo so ithi lapha ababethunywe kuJames ngale eJerusalem kuthiwa uPeter wabehlanganyela lama-Gentiles esidla lawo kodwa wasenyomuka esebona so kusifundisa ukuthi sikhona lathi esilokhe sisaphila ama-double standards silokhe silempilo yayizolo esikhuliswe ngayo nyaka embone emfundisi ukuthi silokhe sibuyele ukuthi nayi sisalungisa
ekhaya kulomsebenzi andila kwazi esintwini nxa ngabo August kulemsebenzi izinto esakhula phakathi kwazo kodwa silokho singazilahlanga kumbe singazisisanga ukuthi kazisela ndawo lapho so minengi imkhuba esikhuliswe ngayo lokuthi hayi wena uyilokho sesicabanga ukuthi abanye abantu bayilokho so abantu abethu asibakhuliseni bekwazi ukuthi abantu bonke bayafana uNkulunkulu kakhethi imhlobo ukwenzela ukuthi nxa beyakhula bedlelana lalabo bantu babekwazi ukuthi akulalutho abachiyene abantu futhi singesaba abantu ukuthi abantu basibona sesibaleka ngasisaba uNkulunkulu ulihle lakhe vele libona yonke indawo ngesifundo isithola khona lapha siyabonga ukuthi ungenzi lutho oluhle ngoba usubona abazalwane nxa bengekho uyenza okunye siyabonga akungifundele ulokhu 18 verse ka 8 look 18 verse ka 8 iverse la ayibala kalokhu 18 verse ka 8 evela kundaba lapho usalukazi wayedinga bana alwelwe khona ake sizubana uKristu ubuza mbuzo bani kule verse ngiyalitshela uzabalungisela futhi masinyane kodwa nxa indodana yomuntu isifika iza kufumana ukukholwa emhlabeni na iza kufumana ukukholwa ngaphi emhlabeni na kuyini sibisibili okufuna ngoKristu kule verse kuyini ufuna ngoKristu kundaba yonke esikhathi sixoxa ngayo ukukholwa yes okuzakhanya phakathi kobumnyama alright hathi emhlabeni anti umhlaba vele uphakathi kobumnyama so kudingakala ukukholwa okuzakhanyiswa umhlaba nje bana lathi sikholo ungikhumbuza indaba esike sayithinta kaJohn 3:16 yes uThixo wathanda umhlaba kangaka ukuze ilo lalo onjani okholwayo so akulamngcele akulamgoqo akulamgoqo kundaba le esiya kuyo kulamavesi ambala uMatthew 8 verse 10 to 13 Matthew 9 verse 2 uMatthew 20 verse 29 usa ku 34 lo Mark 2 verse 5 lo Mark 10 verse 46 52 lamakhasi asivezela ukubana uJesu uchaza bani njengomuntu olokukholwa kulama verse esiwabalisileyo sinanzelela ukuthi uJesu lapha kuvezakala engaphika awabonayo kuMateyu 8:10 lapha na kuthinta indaba ye the centurion man yes wayikholwa induna ekhulu liyana yayikholwa yayingezizweni kodwa ithi izwe uJesu yona yayicabanga ukuthi uJesu angeza ngekhanje wana yena wayinduna anti vele nxa ule status uyabungakhangelelanga ukuthi ungalandwa umuntu omncane wena umkhulu kodwa ke uJesu nguye emkhulu le nduna la esigabeni yayinkulu so induna ithi hayi Jesu khuluma ilizwi kuphela athi ukuthi uye ngapi ngekhaya so sithola ukuthi lo wayengwezizweni nelizwi kuphela kuthiwa ngalelo hola ekhuluma indoda i70 yakhe yahle yasipha kwampana kuMateyu 9 verse 2 sura futhi beletha oyisilima kuthiwa kona wayelele phezulu kwethala kuthiwa uJesu ebona ukukholwa kwakhe yikho wathi khona kulo isilima mana isibindi mntanami izono zakho zithethelwele wasesila so mina engikutholayo indaba yokukholwa indaba yesiKristu imnandi ngoba sakudeka into eziningi kudinga nje ukukholwa awubalungele kodwa ke thina ukuthi sasihlupha sesifuna ukudinga ukuningi sithini loba siphuma sikhamba sifuna ukuhamba sesilamanye amandla kodwa ke okwethu ukukholwa ukuthi endungananzelela sikha lo maphosa elikuthintileyo bonke abantu laba babengasomaJuda bona labo uJesu abamangalayo ukuthi ukukholwa kwenu kukhulu and usunanzelela laphana uMatthew 6 kusiya ku verse 8 kwabendle ukukholwa uJesu wayekhala line lilokukholwa okuncane kungaphi ukukholwa kwenu so khona lokho kuyasiqathanisela ukuthi akulandaba ukuthi ungwayiphindlu ungwawuphi umhlobo but uJesu akudingayo yikumkholwa so uNkulunkulu imgoqo bakithi yesi emphasize yokumthatha ilizwi yes imthathela izwini right kuyini esifunda ngakho ngesikhathi sikaKristu okwaba imbangela yokwehlukanisa umsebenzi okwenza umsebenzi wehluleke kuyini ongasizathi sehluleke ikakhulu nxa sikhangela indaba yokukholwa le singasusa anti labana kube kulababhali labafarisi singasusa nje ukuthi sibe sisithi abantu bangabala lokhu sifaka imigoqo mfundisi lokuziphakamisa
uzenzisa laphana kuthinti ukuthi uPeter wayezenzisa ngokuthi wayesebona abakibo wasebaleka. So lathi kwesinye siyazenzisa le double standard ukuthi namhlanje ngitholakala ngiphakathi emhlabeni, kungathiwa namhla kuya le ndlela lami ngiyabe ngiphakathi kangibavezeli uKristu. Ukuthi khona ngale kwayelenda ngiyeveza uKristu, mina lami sengikibo sengiqalisa ukukhipha lamagama angilando ukukholo. Yes, ufuna ukuthi? Yes, befuna ukuthi vele isiqoqela sendaba ukuthi khona sibe mazi uNkulunkulu. Siyazi uNkulunkulu. Wadala izulu nomhlaba ngosidalile sonke njalo uthini? Yiko uzasiphathisa ukuthi khona singafaki imigoqo, senze nje kube lula. In fact kuzazenzakalela kodwa ngoba vele sesihamba laye. Uzabe zenzela akwenza thina singamavezeli. What is challenge ke abalaleli ukuthi isifundo sesalamhlanje sithi vula inhliziyo yakho. Amen. Ukhuleke ucele uJehova engeze ukukholwa njalo kusebesithile ukuthi ngokukholwa kwabanje ngokho engeze ukukholwa kwethu enhlizweni zethu ukuze bathandekayo leli zwi lenkosi lifinyelele laba bantu esithenjani kubo anti sindawonye. Yes, asibakhulekele bona lawo bantu sike sizinikele thuba lobana lawo bantu sibhale noma izinto ezintathu ezakomoya esifisa bana lawo bantu bakhule kukho sibathinte singabakhangele eceleni eklasini yethu esaba sikhulu sekuveze lokho. Ukhona lelizwi lokucina maybe ngaba lelizwi lokucina ukuthi sikhulekele. Siyabonga mfundisi. Elokucina bazalwane kasinanzeleleni ukuthi indaba yokusindiswa komhlaba ngeyomuntu wonke. uNkulunkulu wasekuqaleni edinga uAdamu ngaphi? Udinga uAdamu lenzalo yakhe yonke. Kakulandaba singumhlobo bani, kakulandaba sikhuluma limi bani, kakulandaba silemali enganani, kakulandaba siswela okunganani. Kodwa uNkulunkulu kasisize sizwisise ukuthi sonke siyamdinga uNkulunkulu. So ethumweni lwethu uNkulunkulu asithume khona kasihambeni ebantwini bonke sisusa indaba yokuzimangalisa leyo kuziphakamisa leyo kuzizwa singcono leyo kweyisa abanye abantu sibakhangelele khatshana. uNkulunkulu kasibusise nxa siza kuya emsebenzini ngelihlo likaNkulunkulu. Asicimezeni sibeni lomthandazo. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, we are humbled ngelizwi lakho ukuthi ekungaqedisisini kwethu uyasibekezelela. Nanti Uthumo kulabo abangakafinyelelwa. Kwesinye isikhathi ukuziphatha kwethu lokukhuluma kwethu lokudlelana kwethu labantu abangakakwazi kuletha imigoqo esabekayo ezimpilweni zabo abakuboni empilweni zethu. Siyakhuleka sivuma ukwehluleka kwethu, sibonga sona lesi sifundo esisiqondisayo lesisikhuthazayo. Sicela amandla akade khona izolo kamoya oyingcwele asithungamele emaxhukwini, vuma sikukhulumele in season and out of season. Vuma siphakamise isiphambano ngoba emadolobheni incithakalo isanda. Uvuma umusa wakho wande ngamandla, abantu bakho babekwazi baze ekusindisweni. Ngayo uJesu siyabonga. Amen. Amen.